دسری ده ببونه یکمین سال وگرا آرمانج کرتنا تلویزیونا ماجن تیوی کوج عالیه دولتا ترک آداگر کرد بیستوسی طبخا سالا پار دبوم تلویزیونا ما هات آرمانج کرتن آنجی عربی تلویزیونا ما هات آرمانج کرتن کد انجام ده هفکاری منش مدین سینان ده جیانا خواهج دست دا هر وها حوالا من و چگیهانا تلویزیونا ما دلیل عقید جی بگرانی بریندار بود سری ده امسر ساخیش بنا مالباتا هفکاری خواه نجم الدین سینان دخوازن و سوزا مجی هر او راستی کو شوپاندن آریاوان و ارکامه یا سرکبم یعنی ام فیج بیرنکن کو چاپمنیا آزاد تایبت سازین راگهاندن انجن و چگیهان انجن ارکاوان ام دکارم بیجن کو ارککی انسانی خباتکی انسانی ددن مشاندن دما کو بویرک ورق قوماندن دکو دری دبم بویر چاوا به ارکام دسپکی وکی راگهاندن وکی تایبت روزنامه‌وان جن راگهاندن اوی بویری برنگه کی راست جبونا تواهی رایا گشتی یعنی ام جبیرانه کن کوبا کروجلاتی سوریه روز آواب گشتی دشورش که در باز دبم شورش گوجن پیشنگتیا وید که دراستی خواده سیستمن کوهاتن رونشتاندن پرگالن کوهاتن رونشتاندن آواگرنا سازی و دازگهند گل کو هر کسی تواهی پیک هاتین با کروجلاتی تیدا جه خوگرتنه دیسا به پیشنگیا جن سازی تن مشاندن يعني أركان مبوكو أمجي وان أركان وان خبطان راكينن دسری ده ام بیجن هفسروکا سیستما هفسروکاتیا کو هاتیا رونشتاندن کومینن کو هاتنا آواکرن کو خلیا هری بچوک دی جوا کدی ل خبات هری مزن کو اون دکن پیشنگتیا جن دقادا سیاسی دقادا جواکی و دقادا لشکری دجی دیسا امبون دسپیکا شورش حتی روجام میا ایرو امن کو ام دی شوپیرن و جرایا گشتیرا رادکیرن یعنی بگشتی خباتن گل و دراد بن شورشا کو ام تدا جیان دکن راستیا ایریشن دیسا کل سر جواکا با کروجلاتی سوریه جواکا ما راستیا ایریشن تایبت کل سر پیشنگین جن امن یکو راستیا و ام رادگ هینن جبونا رایا گشتی یعنی تدی هر کس دبیجه کو مراگهاندن نیک عالیه لی چاپمنیا آزاد آنجی ام وکی روزنامه‌وان راستیا و ام خوکی عالی جواکی دبینن نرخن جواکی پاراستن بویرن کو جواک ده درباز دبن راگهاندن برنگی کی راست يعني أفن إجر شورشها قول في دراها تمشاندن حتى وان كيليان جيكو أمتى جيان تكن راستيا قو جواكا متى پیشنگتیا جندی ساد هر قاده ده هرمن باکروجلاتی سوریه ده واناجی نلگوری سیستم دستلات دار بون نلگوری سیستم دولتین هرمی ده سری ده دولت ترک اداگر کر نلگوری برجواندیان وان بوراستی کو جواک پیش بکوه خباته کی برنگه کی درست پیش بخه آنجی پرگاله کی وها درست لهرمن مورر رونشتاندن اونا لدیجی برجواندی و سیاستین دولت ترک بو جبونا وید سری ده یعنی روزنامه‌وان چاپمنیا آزاد دکا آرمانجا خو تلویزیونا ما نتنی او هات آرمانج گرتن یعنی ام جبیرانه کن گوگل لک روزنامه‌وان دن د انجام ایریشن چتین داعش دیسه کل سر هرم ما کو اوجیش عالیه دولت ترک آداگر کر و هاتبون شاندن لسر هرم ما گلک رهوالن ما هفکارن ما آنجی خباتکارن سازین چاپمنیا آزاد دور یده آنجی دو آخره ده جیانا خوش دستانج بو کو کلین کو شورشامت ده دمشن کلیب رابون گاو بگاو ده هر امبیجن پنگاوه کی کو جبونا رزگار کرنا هر هرمه کی روزنامه‌وان چاپمنیا آزاد ون یکو پیرابون دیسا دور دهاتن هدف گرتن یعنی امش بیرانه کن
دلیشان ایبش هوگر يعني رزقار هوالين ما ميناوان يعني بصدان دو كردستان دجي ديسا كو هاتن ارمانج گرتن هين جي گلك روجن مفانين چاپا منيا آزاد هاتنا بن چاف کرن ميناكا و سليمان احمد لباشوري كردستان انها هاتيا گرتن سدمين ويچنا گلو چما هاتيا گرتن نخويانه سبب جناين گوتن كو هاد سدمي وچنا حتى محكمة ياوي ديساجي نديار بو افغش چه د ديار کرن كو رنگ راستيه چاوي راستيه گوه راستيه زمان راستيه ورگرتن جبو كو دولت ايدي لغوري ديسا پرگالا كو او دخوازن كو جواك بن دست بمينم كو جن بن دست بمينه كو شورشين مينا شورشا كونها امتد جيان دكن كو نين تقاندن لتدفرندن ويا كو هاتيا تقاندن جركي ورا چوساندن و ومراندن لي امجي راستي فينا وكي دسبكت ماغوت وكي ارككي انسانيش خرد بينن كو ام راستيا جواكي توجيه كرنا جواكي برنگكي راست وجاليكي راست ام راغهنن وتوجيه بكن يعني جبر اركام بو وتايبت اركا وكي ديسان بيجن روجنامافانين جن بو سازيا تلفزيونا ما تلفزيونا جن تي في اف اركا مبو كو ام هرتم راستيا جن كو دهندري هري من بكروجلاتي سوريا ده دمشق ام اركا و انجي راستيا و راكينن جبونا في يعني جخوه دولتكي وها كو يعني سيستم اخوال سر قرقرنا گلان دايا آوا کرنا انجي دولت اخوال سر قرقرنا گلان دايا آوا کرن دخوازوها دوام بكم لي اف جي اركام يكو ام هرتم راستيا هو لي درخن بيش جبونا في ندور ام ورن هدف قرتن وهدف قرتنا وانجي راستي ريا من نقرت ديسا خباتي من ندان سكناندن بينوسو كاميرا خوام مداناني يعني تشتاقو ام دبيجن راستي النتني شعار دمين دماكو ام دبيجن ام دو شوبا هوالين خونه ام كاميرا وانداناينن يعني فاي خويانيو والبرچاوای جيكو تفای کوچ قیس ایریش لسر روزنامه‌وانین جن لسر روزنامه‌وانین چپمنیا آزاد تکرین لی خواتین مناین سکناندن در روزا ایریشت بخودی يعني ام حوالين ما بقشتي للتلفزيون ام حاضر بون اركي مراسيمي هفكاري خوا برنگكي باش مدام شاندن وحتى روجا ايروجي يعني قلتنا مي يا هرتمجي كو ام دبيجن امي شوبدارن ري حوالين خوا يكو د اوغرا ام بيجن راغهاندنا راستيه اوغرا توجيه كرنا درست ياج بو تواهي جواكن هرمين باكروجلاتي سوريا جيانا خوش دزدان ام جوير دمشيرن وهر اف اركامه به وريامه به قالوا تمام هاتن هدف قرتن سدمين ويتشبو كيبون راستي ويتش غيد قالك خبات هاتن كرن يعني بسريدة ام فيجي بيجن يعني ويتشاغي يو ان بخوا درابورا خوي سالانه د يك جبندن ويكو تلفزيونا جن تي في انجي عربيه تلفزيونا جن تي في جاليه درون دولتا ترك اداگر كر هاتيه ارمانج گرتن وتيدا هفكارن وان انجي كارمندكي وان جيانا خوش دزداي هروها يدجي بريندار بو يعني اف توثيق كر وتاكيد جيكر د بندا خود د رابورا خويا سالانه د ويعني جبونا رايا قشتي على اساس هات راغهاندن ل فاي سالك د سربو يريرا چو و يكو اف ارما انجي اف ايريش بيك اني ديار بوجي كيم لاما حتى نهاجي تما اف بدنگی راستی امجی وکی روزنامه‌وان و بدنگیه دبینن کو اوجی هفکارن ایریشک و های کو لسر روزنامه‌وانان انجی چپمنیا آزاد بخوان ورکرن کیجان دولت ببلا هر کسی کو بدنگی خو پاراستن لبرانبری ایریشن کل سر چپمنیا آزاد تکرن تایبد تلویزیون کی جن کو ارکام خباتن ما خویانه کو ام چکارو خباتی دکن بدنگی کی وها تی معنایا کو اوجی هفکاریا ایریشکی وها دکن و حوالبندیا خوجی هر ایریشکی وها ددن دیار کرن هر وها دیسا حوالبندیا خوجی جبونا چوسان دنا نرخن جواکه ددن دیار کرن جبر کو روزنامه‌وانن اکو نرخ جواکان
شورش ها گوج وقت ده مشاندن تایبت نرخیجن و شورش هاجن ده مشاندن روزنامه‌وان یکوید شوپیرن اورادگینن دما کو روزنامه‌وان ورن هدف گرتن ف معنایا کو جواک بگشتی تی آرمانج گرتن جبونا دیسا برجواندین دولتا ين دولتي انجي ين مالباتي جركو ين كسايتي بجي لسر خوينا قلان لسر نرخي قلان ونرخي جواكان ورن آفاكرن ام فيديس دوباره دكن بهيفينا كو اوروبا او رابور ورا دوباره كرن ديس هجرايا گشتيره ورا اشكر كرن و اف بدنگي ادينه باراستن جبركو شورش هر تمشاندن وكي ما قلت يعني هر اركاميه امل سر خباطه خبن شوباندنا هر كيلين شورش يعني شوباندنا چه خباتن گود جواکان دا وره کرن اما بشون بینن چه ایریشی ورن راستیش برکو اب ارکامی انسانیه اما هر خباتا خواه دوام بکن بهیوین آنجی بانگامه دیسان کو بدنگیر نیه پاراستن و هر کس ایدی دیار بکه و ناس بکه و خباتا کی باش جبونا آرمانج گرتنا تایبت روشنموان جن ورا كر يعني دسبيكا أخافتنا خود ما قو دولتين هرمي دولتين كوجبونا برجواندين خوا باراستنا برغالا خوي دسلا دارو فاشيست بدن باراستن بگومان و ایریشی جواک ایریشی روزنامه‌وان آزاد بکنی کو نرخین جواکان ددن باراستن دسری دیسا دولتا ایرانی جی يعني دماکو ام بحثا ایران دکن شورش کل و درهاتی تقاندن دسری دتی بیرا مروف راستی شورش جنجیان آزادی یا کو فکر و رمانی ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان هاتبو درخستن د ایران ده هات تقاندن بکشتنا جنا امینی بالناوی شرف و اخلاقی پولیسین اخلاقی ده او جن هات قتل کرن لی به سوجبو ام هر کس وی دزانن جوی دمید ایدی جنین ایرانی نما اف قبول کرن جبونا خود سلاداری تن نبون قر کرن يعني وانا چو ساندن دست دريجي ایدی هاو قبول کرن شورش لو درهات تقاندن او شورشی کلی هات شوباندن دیسا دج عالیه چاپمنیا آزاد انجی روزنامه‌وان جن ین آزاد هات شوباندن کلی جبونا رایا گشتی هات راگهاندن هر چقیسی راستی ایریشان هاتن کرن يعني هاتن بنشاف كرن دجنين روزنامه‌وان يعني ديسا هاتن بنشاف كرن بالنافيكو او شورشا جنجيان آزادي الإيراني شوباندن بديمن وبفوتو وبرابور ام مجبرانه كن بارسوانين جن انجي حردو روزنامه‌وان جن يل ايراني بخشان عزيزي وشريفه محمدي انها برياره دار فكرين يل سروان هات يستندن ديسا سبب قالو تشيا عين سبب وعين ارمانج كو دماكو روزنامه‌وان جن انجي روزنامه‌وان چاپمنيا آزاد باكروج لاتي لكردستان تينا ارمانج گرتن عين ارمانج د ايران دجي تينا هدف گرتن وانجي تينا بنچاف کرن جخوا يعني بنابر بچابو يرجي يكيتيرا غاندنا جن حمله يقدابو دسبيكرن جبونا لدجي دار فكرنا حردو جنين روزنامه‌وان انجي بارزوانين جن بون حمله يقدان دسبيكرن يعني ام راستي ام بگشتيجي دفي حمله دجي خو دگرن وحر حواله كيما انجي حر هفكار كيما روزنامه‌وان كل كودري ورا جزاكرن انجي ورا ارماج گرتن براستي ام بدنگ نمينن هر جبونا باراستناوي ودنگ مو بنوسا كاميرا عمل پیش بم فجبونا في عندي أرمانجا كل إيراني أنجي كريارن كل سرجن دسريدة دما كون بحثا أرمانج قرتنا روزنامه‌وان عندكن نتني روزنامه‌وان جن تنا أرمانج قرتن إيجار روزنامه‌وان كو خبات جن شورشان جن ددن مشاندن وانا تنا أرمانج قرتن سيستما قونها أنجي برغالا قونها إيران جبونا خوا دد مشاندن عيني برغالا دولتا ترك أداغر كرل إيراني دد مشاندن گر تركيا الفيدرا دد مشاندن أو جي لويدرا دد مشاندن جبونا تواهي روزنامه‌وان كل إيران هاتنا بنشاف كرن گرگو د زندان تركيا دجي گل هاتنا بنشاف كرن أنجي الباشوري كردستاني كوج عالية حكومتها بهدك هاتنا بنشاف كرن دسريد سليمان أحمد كو حتى نهاجي نديارس هدمن قرتناوي تشبو أمجي هرتم جبونا وكيما قد بارسنا هفكارين خو أنجي
هەواڵێن خۆی ڕۆژنەمەڤان ji ber ku em jî dizanin ji ber ku rastî dişopandin û radigihandin hatin binçavkirin her tim em ê li dû şopan wan bin û li dûriya wan bin. Gotina me bi rastî û ne tenê di asta şîar de dimîne pênûsa xwe em danayînin, kemîreya xwe jî em danayînin, erka me û xebata me ya însanî û ya wijdanî û ya ixlaqî ew e ku rastiya ku were kirin em ragihînin bişopînin û ragihînin rastiya ku civak tê de derbas dibe, rastiya ku jin tê de derbas dibe, di kîjan alî de bi bila bibe em ê wê rastiyê bişopînin û ji bo tevahî raya giştî ragihînin ji ber ku em her tim dibêjin erka me însanî ye, ixlaqî ye û wijdanî ye. Yani banga me ji bona tevahî rojnamevanan, tevahî saziyên ragihandinê yên cîhanî êdî ew jî hişyar bibin. Nebin yek alî an jî nebin aliyê dewlet parastin, an jî kesayet parastin ji ber ku li vê dera civakek tê bin pêkirin. Pêkhatî têne qirkirin, gel têne qirkirin, yanî jin têne destdirêjî li ser jin tê çêkirin, jin tê qirkirin û mafê wê tê çewsandin. Yanî ger ku saziyên ragihandinê an jî rojnamevan em wekî saziyekî ixlaqî û xwedî wijdan li xwe binerin, gerekî em van rastiya bibînin û van rastiya bişopînin. Dûrî pergala ku dewlet an jî kesayetên navdewletî ji xwe re em bêjin erdiyak çêkirine ji bona parastina wê erdiyê rojnamevan an jî saziyên ragihandinê dane ava kirin. Banga me ji bona tevahî rojnamevanên cîhanê ev e ku êdî ji rastiyê dûr nekevin, her tim şopdarê rastî û heqîqetê bin.